Narumpayu Neoskun, ka channel nam daki padba, ka briu nyotar. Kasilong cantonment kalarai ban phat notice se borok kinong song yeng be an halom survey na lor ban itho iki jaka ban pendai yaki CCTV ban lapet ngor ki kambaman yakani karai la shim hadin ka jing ya hiar jurit lang ha pedeng ki bor district kasilong cantonment ki pulit bar urang ba snong ka than men ne ka sing tho ding habakren sikilap thai ku bor chief executive officer CEO ka cantonment u Ayush Moiri ulaong ba ngila penlong ya kejing jurip lang ngila itu ya borok ki jaka ki badan kamban pendai ya ki skor CCTV bon ngila itu ya ki tu ki jaka ki baju jia ki kambaman batang katukat ni por ngin sa persyang ban pendai no ya ki CCTV ula benram ula pentip ru baki dan ki jaka ka baki breu ki la syong yeng bean bat ka bot kan sa persyang ban lai no ya ki ni ki breu habakli umoria uloong baka cantonment kan sale tak bating ya borok ki jingwan kentur pot ngin sa pha iki notice ngin sa ujor jahar ban ngin sale persya ki kat kum kaan ulong haba benrap borok ki nong song snong yeng bean kin yoshwa ya ka jing maham baki dai ban mi no kat kum ka rehabilitation act ngidan kam ban ai haki ya ki kat tukat ni ki jaka ban ngidan kam ban ya kren baka sokar jela bakum nu ngin yarap yaki nalor kani ulo ongru bakila dep itu ru yagi katukat ni kijaka bayadai baka jing penyeng kali ngidan kamban penyadan bentalang ya USP traffic bat ngin sale sakawai ke jing jurip halo ki surok ya kali